ev bengeh li ser qirağa sînorê di nav hêzê pêşmerga û Daişê de ye. Pêşmergên li vir guman nakin got hêza Daişê ketiye lewaziyê. Jeneral Serwan Berzanî dibêje wê şerê Mosilê şerekî zor be. براستي داعش مترسيك مزنا و خودي سربورن او تكنيكانو تكنولوجيانو بكارتينن بتايبج بو بومبين خوكوجي بكنترولا جدور وها راستي او بتجربنا او مروفين گلك مترسي دارن Berzanî xemxurê gelek pirsaye di derbarî vê kampênê de gohîna bersivêwan nehatiye dayîn. پرس نبتني پاجدا برنا داعشية دوی عرجي به زبط کرن جبر وی از باورم هری کیم پیوستی 25,000 لشکرین عراقی هر وها 10,000 پیشمرگان هیاج بو اپراسیونه Ev meydana şer ji pêşmergê derîn re Umer Mîrxan re naskiriye. Lê dîsanê jî pirsêwî di derbarî vî şerî de hene. مسب عربا نايته قلنا بي أول من بزانه إلا أمريكا زميني بيتي آل كرد بيتي ناخذ بقرآن عراقي بنا مسلم بناية قلنا بعراق جيش عراقي بناية Lê hîna jî biryara Dawî di derbarî dema vê kampênê de û meşandina wê ji vê deverê nehatiye diyar kirin. Ew bi karbidestên Iraqê û yên Emerîkî vegirê dayiye. Bê kengî ev plana şer wê dest pê bibe. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.